Faleoloa, maua le whailo inga le tātou tautua nei, le 685 Morning Show, ia ma le sunga, ia Jeffrey, ia po le sunga fo ia folasaitu o le company a le SSAB Mega Store. Tālova folasaitu, malo se fo manu lau, whionga nei vanga le tau, malo fo ilusu. Ia, tai lava mo le whatalofa nua, nei tai au matango fie, ia whatalofa atu i le pa i ema le malu se tatotunu i le soaf pa i skriso, ia moli lava le whaftai ma le fia loto i tatou ta maa langi, ma le tai au matango fie fo i mai. Whai an tatou ala usu mai nei tai au tatou ngaluenga, ia me se fo iti te whai i usu matu whawhine ro ngafa ma no fofali na fama tausinga o tatua inga ia mise fo itina mata mamatua e fatalo fatu i le soaf pa i sikriso i le inga salvi tina ta mamatua ia usu matu fa fine wala usu mai na welenga ia mise fo fana wala usu mai fo ila to aunga ni tai au ia fatalo fatu i le tatou 685 radio morning show ia wa fo i se avanoa mawhaiona usu mai mawhaiona whaasoa atu fo i nisi fo i o tatou promotion of penana whaalu tatou company SSAB ia wa fo i ni whainga whaatau pa i eman malo se tatou nei vaitau nei masina ia nei whamama venga mo i tatou ia o ni alalea i ni special so mawhaiona tu ina atu lunga tatou pētun sa whailangia one off sit fia pa i eman malo se tatou nu e le ngata tonu tatou atunu nei ia anga va ai fo i uso matu va fine mai ngolo mo tunu mau i whainga whaatau lunga tatou online service ia se whaapola tuna ni tai au malo i watalo fo i fola saitu malo fo i le usu e te oele usu nei vai ngor tai au ai ta tele se tu ta fala wila o mai oeli fola saitu ia le manguia ka da so fuara e va usu ka ya ka kole usu fo ia ile me fai foi ona fa tino nga lu ngore aso ia mama wa foi nai so soani foi le nai fe pe nga fa pe ke mi ole o sa de cola le al va e sau ai alo tai la sugar de tau ia sau no ia la sugar lo mai ia tatou fa la wilo le tuto tasi ia la le si va nga le ta penel tatou company ia mo nei vai tau se tatou tunu ia ai le i la loa se fa so ai nisi fo ia tatou fa la wilo e mo la vona avea o fai masui leo ta mole le fiongol tuto ali ya to fila ofiti lang wai te mai pulsili e me se funciona ali ya to tanga lo amu meng lang wai e mole le faftai pa ia malo se to sa fa ni fa tau atu i independent special ya me se foi uso ya to fa finne tina matama sa ta wa vai ta TikTok competition ya le sa mun mawina fo to tele la to sa watula to video sa kama voi le ku nga fa kasi voi le to nga fa tasi oila le nga fa mangu ye ngali fola sai ya le sa man malo istina ya tele na likes ya le o muntu ina tu no tatou Facebook page ya swa fo sa man malo ya le sa na ya to fo ila so to nai ya mafai le lato presgiving le sa tu fo ila to seleni o le price mo le sa man malo ile lima se lau tala mana ia so ya preslon tol o ilo na lua le se man malo il tol se lau ia fa e to le la lo se lau ai ku sanga le fainga kangare o ku nga va ai o mo le se lau ai ro le mo le se lau ia tele mano no ai fo isi tatou tawanga challenge le la fai ia sa ni mai wai ia tu atu luna tatou challenge ia fai ia o TikTok ama ke fa kanga upa u la ku challenge so se si la fa sa po so se si la va wala o vai ku ke la ku ngai le challenge u sili fa pengela ku fa au fola sai ku lang kamal le o langa le o fa ku le fa wa tangata la vai ia lai a foi lai likes mo mo tatou ele me fai la no tanu tangata like tele ala ia likes tele voina o tino voina o e man malo na man malo ele foi la ia tatou vanga ia se fa pula tuna mas faftai ele pa man malo tatou no ele tatou fala wilo le TikTok ia o ta me emaila li si tatou fala wilo le KONEFRENISI le no manei ia matalia la solos food o yungi lango wina
vai aso asap amatali ile amatali tatu conference ala no ta inga male fa mo I mafai ona longo po eli pa ia man o se tatu no lava sa uni lava ta pena tu taimini se yo atu le amatana tatu wa special ya wa pe va so ne fono la uso le amata no so to le conference la le tatu fala wilo ya isa tatu fala wilo le o le conference ele engat ele afoi mo I patino I confessia fai ia ai nga fo ia ina ai nga lo fa pena ono tau sa iliani o lo wa o tatu special tai lua tai tolu ia packages I tonu le tatu special tai ingala o le tatu foam mattress le tatu foam mattress le o 5 foam mattress la toi ma alunga lua ia na se lau 5 le pa uoi mai la tatu masani se lau valu 5 se lau 5 se lau 5 le pa uoi au le tatu double foam mattress la toi ma alunga ia se lau fitu 5 mai la tatu masani se la lua se lau su 5 le si tatu falawi loa tatu pa uoi KONEFRENISI special ele tatu dining table ia vato la toi ma tatu paipi chair se fa ia na le 5 se lau iva mai lan tau masani iva se lau 5 futala ia mo te le la val fa mama ia le ngata ina le ia tatu special mo tatu lounge set po le seti no 4 la tu met coffee table fo ina le lua light ia fe on se lau iva le pa uai mai lan tau masani lua fe fa se lau fitus fut ia isi tatu falawi loa o le moenga la tu me recliner chair recliner chair fo ina ia lua fe valu se lau 5 fut ia malan tau masani tolu afe fitu se lau su tolu tala ia ta o recliner ia o le to inga ta le Ashley mai America recliner ia mal tatu double bone bed set le moinga la tu men base ia la le single recliner nga mai si tatu wa nga masani ia ngai silafia le pa ia man malu se tatu o le to inga ta le mai America ia le se sua toito ia lo le singo famanu wa ke mo ya ngo foi ngo mo lo ile ko inga le ko inga ngo foi le mai America wa isi recliner lo venga le ya la ko momi kamale be soft venga le manga ia le ke comfortable ala ke ngaro ngo foi nga ia ko relax ala ki ngo kamai ai le ya suat ai tonu ia mai tanga ia ma tatungi na foi la u fa so tu le ni tai awai tu sai le ngata tapena ngal conference va pe foi la na we ya foi ne fa to ngai lo mo tamaru la o ma to apito si na wa lo pau tau te mini wa mai ale tatu fala wilole ia ia isi tatu fala wilole fa sa wi tatu special ia ai ile to mo tau le te mini ai lo le tau tas le fa sa wi le fa la tu e dis tatu fala wilole ile seti no fo la tu me le tatu fridge o le fridge standing fridge stainless steel o le toina ngatale o Colex no se lau no valu ia lita ia lo afiva se lau iva le pa uai mai lan ta masani tolu afi valu se lau iva tu se fa tau se king fo ala sa fa ka se ma fulisa la ko ma fulisa ko sa lo o pa u le kau kas so isi le tau sa ilia se no fo ia ava pe la ko fa ka se king fo ko ki ko mo work out pa u ke mingi e fa pe nga fo pusa isale ale ala pa u malua le kau kas ma o ringa i lua o loa le la fa tau lua o loa ko se lua favor se lau iva ai lua o loa nga la ko se le package tatu KONEFRENISI ai tele mana no ai fo isi tatu fala wilo le furniture le fa ala to luna tatu fala wilo le tu ina tu luna tatu pensa failang ia tanga ia luna le tatu page ia mai silani I tatu o loa nai fa ala to tatu special le o KONEFRENISI isi tatu ile KONEFRENISI lava ia le tua tatu home appliance e ia o loa ia le pena fai atu e tolu o loa pe ta ilua ile special le pe la le home appliance le tipoti wila o le microwave toast full liter ia lato e le toaster ia na le tolu se lau iva tala tolu se lau iva tala mena ta masani ono se lau valus full fatala
wa o tau o loa lea atu whaatasi ai sua tu tonu tatou Faleoloa le tau le microwave lea te jam ua le tau o le tau sa on se lau wat montup wa e fase lau na lima se lau tau le microwave ia ma toaster ia ta i valus full montupu whaatasi mar ki poti wila ia ti poti wila tu whaatasi whailo pasene ne pa ua ila lo toaster lau iwa tāla mai nanta masani on se lau wat whaatala mana so fa na tatou Faleoloa le mai se ia nei oloa ia le sa tele na fale tonu te minen pe tatou pawa sa o le tele nei oloa ia le tisi ia sa tele na fale tonu pe so ol pawa ia le ala mo wala vando to replace sai pe va pe le sa o e ta wole li tulia e o le mo fo le tatou protector okay pe o le fa pe le power ale le tatou plug na protector e sulu mo tatou palaka sulu ila ia tatou i oloa ia a pe al power pe fa fo se na to pe mai pa e fa e kiliki ar kamanga se fe lo TV o le microwave sa aisa oloa na pa pe tena le anga o le ta o le surge protector okay kamana e sulu mo palaka sulu ila ia la mo le tapo mar 5 o 5 e lo lima le tapo e tos futala mana ia e anga temine fa ta temine ia e to ia na fo ia wai le tau lo fo ile isi tatou burnout le fa no longa tu ia nge ke ko e pe fa fo se ia lo e lava ta pena ia sa o le ia isi tatou Faleoloa na ia e fo ile tatou special conference lava ia o pusa ice fridge ia me se fo ile to just freezer ia malisi tatou Faleoloa o Samsung washing machines fulke kalama ia lato e male ma Samsung fridge atol se lau ma 5 lita e tatou konefrenisi lava ia suatu asia tu lai tele al tatou oloa lo fa penana fa alu tatou special neck ia ala ta me i si tatou Faleoloa pe o ta in financial ia special le sa matalia la sorufu no mate ai fa mai ala la sufa yungi la sona la sona nei wa nei la soiva o nisi da o loa le fa alu le tu ala va electronics e anga i le matanga luenga ia le ngata i matanga luenga ia na fo i tatou personal use pe o fa nau ia me se fo tatou so longa pena ia tatou power bank ia le pa u le 5 tala mai lan ta masani 2 tala so longa le tatou LED desk lamps ia na mo le finga me ona fa nau ia tape an boli po ia ola langa tamai lamp se fe fo ile tamana le maali ia tamale e fanga LED fanga ia to alu palaka ia pe sulu fo ia le laptop ia e fitu 5 tala le pa u mai lan ta masani 5 tala to langa pena ita to TV fa to initial smart TV o Colex ele pa u le iva se lau 5 tala mai lan ta masani afelo se lau iva ia o le tato UPS 1000 VA ia 5 se lau iva le pa u mai lan ta masani fitu se lau 5 tala ia na mo computers fatata inga paid power ia le tamale fesoswani fo ile tisi misia nai business company pero inisio tanga luenga malo le tele na fia masini le pe pa wa so se va today le vo de pe fa fo se vo de power misia la va il mato pitole le industrial area i vai tele ma fa solo to i le fai tu le mato ma ne tele tato lo mai se fe masini ia una mo private sectors o business light ia ele volta no se lau UPS VA on se lau VA UPS to se lau fa iva le pa u mai lan ta masan to se lau val fu to langa pena ita to laptops isa laptop standard HP laptop ia le mo mai ia tato ale stock o tato laptop ia se o to Dell i7 tamana po ana mo mai tato Faleoloa ia all special ale fa alu tato HP standard laptop ia le pa u le afeto se lau iva mana ta masani lua afelo se lau tala so ia na mo business ia na foi mo tato na foi ia onga fana le pa u tato Faleoloa le ina financial ia e tele foi mana no isi tato o lole fa alu tato
ino financial pe o tatou projector ia mai se fo ia tatou PC units ia tatou monitors ia tele mana no ia tatou olo fa pena na fa alu tatou in financial ia ia o se fa pula tuna ni tao i tatou fala wilu ni o le tatou nanga hoi le pay online o la la fa wa tatou nanga na mai se la to nan le to tele la to mai mo mai ia tunu mau pio ni sila mau stadium America sao le song hoi le fa ona pay online mai ia le tau le lo ai bala au mai lai lo ai ngali nei el wat piki mai le lo mai o tatou Faleoloa so Faleoloa ala tatou le nanga le ia so Faleoloa la ai etasiale tangata le fai wai le ufinga benga le wanga fatonu matatu online service po fea la e fa ka mai pe fa pe o savai etasiale online service o la tau la le fa e fa so ia le tatu oloa le fa taulunga ia na kiliva foi la ia po fea la pe piki e le tatu la e mega store le main o le silfai ulo sunga fola sai tu le tu nga tatu kiliva la fa kiliva tatu lo o le lava tu mau va nga foi le e over to lo ma le town area na pe lo le tangata ia pe kiliva la na lo ia e fo lava le mamau fo lava mau wa ia afa pe la kalaka foi e fo ia le fainga e fai ia mamau ko ia o mo fatu langa ia tau prices ia te sua tua ia e fa fasilia fo ia pe fa pe nga ke manga kiliva o lo pe o ngai so piki apu po so lori ia de se fainga e pa wan me ia fo lava o pe fika lava o po fe me e wef silia ku pe kiliva ku ia se fe o lo ia pe alua mo o ia te ke inga lo o lo wa te o fale todo tu ia tato o fe ia fo lava o ia pe fa pe te mana kiliva pe pe ave uplift pe o ila o lo ai tatou company malo fa tai o le tasiala sili o le vaso fole a mate konferenisi lo no wingo le o mi tatou fa la wilo le konferenisi le a foli mai o mo konferenisi uma pe fa wa to pe uma lo le konferenisi ia isi tatou o lo fa penaona fa sauni mai tu pe o le tatou o sa mai tatou falawilo le konferenisi o mala sui vo you like so le tele time ya mata la so los fu vai so la sa so tele la val time la va pena le tam fai e longo tu pa ia malo toto no no sa uni ma la va pena i foi la to la sailing ya wal tatou falawilo le malo e la so los fu le amata li ai ia le tatou konferenisi special fa mai ala la suiva o you like malo wa tai ia sal pese si vai fai o te fia sal no ia la sunga era i fa mai na ta programa ni ta ia ma le tatou 7 for positive promotion le o tu ina tu luna tatou pensa fai langi wa fo no si fia pa ia mal malo sa toto no te le lava o lo la fa penana fa alu tatou 7 positive promotion ia tanga ia luna tatou Facebook page asia se luna tatou Facebook page ia ma ngai la tu tatou TV ads ia wa fo ile no fit fio to pa yo to malu ni fanga fa tau I tatou special le 7th day positive promotion amataria la sufitu le sa amataria sufitu e fa mai la sufa no la sufa so de e va so fo ni fa mai e tatou fala wilo le positive promotion na le va to se fa ta inga fo mole pe o tatou fala wilo le home appliances tai lua ia tai tolu o loa I to tonu le package o le package il tau tas pe ala o le two size toaster ia male tipo wile fitu tala mai lanta masani se lau todos fut fatala ia o le auli tipo wila o slicer o two slice toaster ia latou le tau pau se lau luas futala o luas fitu tala mai lanta masani luas se lau suiva tala ia tele mana no I foi prepusa aisa o le ona umu o le microwave le fa ala tu ia tatou fala wiloa le e le tatou tung ulo tungo lesa ia male fala wila e na le se lau iva fitu tala mai lanta masani to se lau malima tala e tatou 7 day positive promotion
e fa mai ela le la sufa ya le sama talia la sofitu le fa mai ela so verso la verso nei so ta selva ya so le na fa alu alo mo foi na Faleoloa luna tatou umpen failangi wa fo no si feel pa man so tatou no wingo le tele tatou Faleoloa nei mo le fa ingo fie ele mano le tunu e te maua umma i lungo le Facebook page tatou company maua lungo Facebook page ia elenga taina la tu TV ads ia pesua tu foi ton ia te sua tu ala wa ia la tu price tags foi ngali ia ma la tatou promotion le fa alu i tatou oloa malo va ftai ia sau no nga fai uni tai au ta lungo ile ta proklame ia ftai no ma vanua ia avia lo leo fatau va fai masui le fengo toto li ato filo fitile wai tama sai pulisili ia mese foi lo sonali ia to tanga lo au mo mengleng wai ia pulenga mana ufenga wenga umala va company SSAB e moli el faftai pa ia man madu toto no ile fenga fatau ia so ele langulang sua il tato company ia lo fale atua ia fatu tumu me ngau ia fata moli foi il faftai e uso matu fa fine mai ngalo mau atu no mau ia fainga fatau ngalo tato online service mol mawina to tele la to lo fa me tato online service ai mese fo i uso matu fa fine lo fainga wenga fa vai time la to la ia le fa me tato ono ngale ia moli level fafta ia to ele umala vale to long su il tato company la le fainga fatau i oloa ai piki lava nei ia ngalo mauton lovers tato no ia moli faftai i lausunga le tato taita il tato proclamation nei tau e fifi lava loto e fatasi mai tato proclamation 685 ia fa manuia le tu ia oloa malua ngalwenga nei asu ia ai la foi se leo pa el fa ngal malu tato no ia fa matu atu ele vanai fa mangalo ise leo le au no fa tau ia se fa tai atu na ni tai au nua il tau il pa ia man madu sa tatu no ia man wia tele fa so sanga ia manga wenga nei aso hello fa tai ole sunga fola sai tu Jeffrey me le tau tu amananga ia ale tatu company ole SSAB make a story to fusi ona la uma le ngata tu mo nei fa perfoi sal longal mo tele sala fai fa la wi lo ni sio vaenga o tape nanga tato company mai se lava ile for tanga tele le kalesia me tisi le for mai ile nei fo imagina te mo stato filo inga martato company SSAB ile a matanga le vai sofo na tu ole wolu suriva minute o tele valu tato se nei musika o taiao to itali mai tato pokolame fa monia nga sai fu mas fa na